Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu zong zong te chibai kan buk chewa May ni som le pakhat tania Russia le Ukraine in dona in rilru alwa em maya ram le ram in dona aloni boknen khoweli na ngai ivena chumia wang chuan Myanmar lam thu thar po kan tar lang khat le maya kan thren Myanmar lama lal khamlo min ong hlai le asipai te po an chena chove le ta le maya tuntruma hian Myanmar lam thu thar kan ngai thavele thung don ani Chinsted Matupi Township CDF min dat le Military Council te anin kap na sale Chinsted min dat Township Matupi le min dat motor konga Melbourne somni pangana a May ni som jingdar ya tatang khan chun dar khatleng CDF min dat le Military Council te anin kap na sale CDF min data News and Information Director Salai ha chuan dar kar nga chungvel kanin kapa ruwa asura wangin chum ajing mup boxia Military Council lam thile hliam zat kan hrathei mai lawani ti ina soi May ni sari jingdar kwa vela tang khan CDF min dat le Military Council te in kana Military Council lam mi pakhat athia Melbourne somthum le pani na po tlai lam dar nga vela anin kana Military Council lam mi pakhat athibok kani heng ba ka hian Melbourne somthum na le somthum pakhat na bula po May ni sari jingdar som pakhat atanga chundar som pani inkar khan Military Council Burma terrorist sipai tele CDF min dat te anin kapa Military Council lam mi panga anthia hliam anom nual bok kani Military Council te hian min dat le Matupi inkar mel somli vela hla kongkama chen na in an hal chiat baka chen na in an roka bung roman to te chu an ruk sak nualani May ni riat khan min dat le Matupi inkar motor kong Melbourne somni pasari le somni pariat bula Military Council te kallai chu CDF min dat te bom kam an chil pu awangin sipai motor hi a chenwala ruwa asurna satawangin thile hliam zat riat thei anilo Military Council ten sarkarna anlak nu hian Chinsted Military Council tele CDF te in kana awangin tual chung mi sing thum le sangruk zathum velin in le lo an tan chiat san to ti United Nation OCHA Myanmar chuan May ni rukhan thu chua siamin atar langani Tahan Bazar bula in chu lai puin adeng fu le ta Tahan Bazar bula in pakhat chu lai puin adeng fu vele ta Tahan Bazar bul keti chodor chu nizandar somvel khan sipai ho lai pui ka in adeng fu a achiat na satba ka in nei tu nu berle afanu te chu an bana an hliamani May ni som zandariat pelvela tang khan kalei miao san miao Tahan le tong phila veng lama silai puakri riat tanania zandar som le achan vevela sipai lam hian lai pui an ka puak zuya hetiang de bok hian April ni som pahnia po khan Tahan mission veng Methodist biak in bula chen na in pakhat chu sipai ho lai pui ka chu in alo deng to bok kani pisu chi in umong wek nena tanga thamna sumla an pu na thu buai chu ngai to tanani ta State Councilor Do Aung San Suu Kyi chuan business owner umong wek nena tangin thamna sumla an pu na thu buai chu May ni som khan kota akhing tu telam thu zo fia ani thu kot lam om te nena tanga riatani kot lam source pakhat chuan kot nei le huna chuan thu hretu te thu zo fia an niang mong we ka nge aron kaldon nge riatani lo dan naranin mi pani inlan angaya akhing tu telam thu zo fia nuwa chuan akhing tu telam thu zo fia nuwa ama nge an zo fia vele angai nge yang ti ina soi kotin thu azo fia na chuan State Councilor Do Aung San Suu Kyi chuan sumdong mi hausa umong wek nena tangin US dollar nuai singa le sanga thamna la pu ni in corruption case pani manga thu buai siam sakani athu buai chungchanga akhing tu berchu anti corruption commission director ui thetania May ni soma kota thu zo fiana ama hi pisuchi ukil ten thuan zot fia ani hei ba ka hian May ni som khan
ko ta hian state councilor an pu na Dokhin Chi Foundation chung changa thu buai case number 3 4 5 nena in kung kai chung changa Dokhin Chi Foundation a thu nei tu pakhat Dr. Thanto Kong chu akhing tulama tanga in lan turati nima se ko ta hiana in lan lawani akhing tu telam chuan ani hi chu thu hretu atan no lani thu ukilin kot akhil nuwa rorel tu te chuan pomin kot nidanga thu hretu midang in lan turin ruwa manna an siama chu khes ngai tuale ani hun tur chu mei ni som pasari ani donani Myanmar sipaite ral thua matan puitu company te telin darti lesa da company za som sari chuang anom to Myanmar sipaite na inzom na nei human rights bo chia a environment ti chiat mangnia fin fia na na tarlan thei company somnga le paruk zet te chu UK based Burma campaign Paul chuan blacklist da belein tuna chuan darti ming chelisa anda hi international company za som sari pani zet anom to ani chung company za som sari chuang zinga atam jok chu firfiak sipai tanen sum don na ral thuam le sipai khol lama tho hona nei anni Burma campaign Pola director Mas Famana chuan Myanmar sipai ta na tho lo memo ral thua memo zonga tranpuina petrin international company te chu zon chua zelani a genocide thunei na pong la tu nau pangte pong sual thin sipai te ne na sum don na konga inzom na nei chu engti kong ma pom thei ani lo ti ina soyani US Japan le South Korea ram ten ral thuam hral chu chu khap ma se Russia le India ram angchi ram dang ten an ral thuam an hral chu thei nan le Myanmar sipai te an tran pui thei nan an company thren khat kaltanga indoor na an lakal ti reng thuwa soibok tuna darti lesa an ron tar chu athar Myanmar sipai taral thuam lama tran pui tu international company list harjinga Russia company som panga telin Britain company pahni le US company pathum antelani thunai na sipain an lak nu in mi maktadoi khat chuang ral tlanin mi pui sang ni zakwa somruk pakhat an thi to a chen na in sing khat sang thum zani le somruk paruk halani to min ong hlaya kai hruai military council ten sarkar na an lak kum sang ni som ni pakhat February tha atanga kumin sang ni som ni pahni April tha thleng khan military council ten mi pui poi soilo mi sang ni zakwa somruk pakhat an that to a chen na in sing khat sang thum zani somruk paruk an hal cheto ti media monitor collective chuan atar lang military council te hian region le state chunga khoja thum somli pasari township somriat chunga chen na in te an hal chenuala sagaing region a chen na in sangriat zanga som thum pakwa halin magui region a chen na in sang ni za thum som kwa pakwa an hala chin state a chen na in sang khat zani som pani le kaya state a chen na in zathum somli pali san state chimlama chen na in zani somruk pani kain state a za somli pasari san state marlama chen na in za somthum pasari mandalay region a chen na in somnga pariat kachin state a chen na in somnga pariat pagu region tlaklama chen na in somni paruk tanin tari region a chen na in somni mon state a chen na in som pakwa Yangon region a chen na in pali an hal cheto ti anta langani Dimosoi township Dongkha Khobula military council sipai tale kareani tangrual polte anin kapa sipai pahni thin tangrual pol lama pali an hliambok meni soma in ka na hi chonhulam dar ni atanga tlaidar li thleng ani a kareani tangrual pol lama pakhat chu ana hle a KRU tangrual pol zinga pakhat chuan sipai ho chu dongana an la om renga kan vakal chil awanga in ka na hi chua kania kan zinga pakhat chuan bomarap puak pala ake pahni afu a ana khop mai dimosoi PDF lama mi pahni po an hliam bok ti in khit thit media a hrilani firfiak sipai ta chu dongkha soi bolte khongta te sule khuwa ate an lain khuar renga meni som in ka na
tang rual pol lama hian Kareani Revolution Union Kareani National Defence Force Dimosoi PDF le Middle Region Special Task Force te antelani kani thingjia le daweya sipai be ania sipai lai puimu chu skula tla in civil mi pakhatin thina atoka puithiam pakhat aliam bok kani Sagaing region kani township chunle khua a firfiak sipai tele piso thi polte omna kem chu maini som jinglam dariat vel khan DRPA polin be pui thakin an beya thile hliam zat chi ero riatani lo he sipai kem hi mi pui revolution pol rang DRPA KPDF 1 KGL PDF thinlung tha nun rong mingjian KGF MNK The Boys KCRF Genuine Dragon Kani Township Pole Kani Township Mipui Venghim to Pole Alliance Strong Rural Polten Anbeya Anu Loka Firfiak Sipai Indo Tho na in Aron Tran Pui ani Ale chun khua chu in som thumvel omna piso thi ho ania Sipai in thunei na alak nuwa a che vel khothan omte anti buai thina wangin Sipai ne na thok ho lo turin tual chung Venghim to Pol local PDF ten warning an lo pek to thu DRPA chuan an thu chua siama an tar langani hetiang bok hian Sagaing region thingjia khua a ron chho sipai motor injui chu KIA pole Tiger Army polin maini som jinglam dar nga vel khan pinwe khobula bom thunjom mangin an lo beya thi omnual ma se thizat chi ero riat ani lo thu Tiger Army tenan soyani tanin tai region dawe township mitia khua chawmi tong khua a te ingu Buddhist puithiam school chu many som tlailam darli vel khan firfiak sipai ten lai puin an kapa school chunga om civil mi pakhat thi in puithiam pakhat ahliam ti tual chung mi te chuan an soyani sipai thop tu blood brother Paul in ti te chuan civil mi pahni thatin an ruang chu kong sira an hnut chia chau se lama po blood brother Paul hian poisa an khon nani Mandalay region Tatar o airport bula sipai thlop tu blood brother Paul chuan civil mi pahni thatin kong sira an ruang chu an kalsan thu telegram atangin thu chua an siama telegram a chuan Tatar o PDF te chu blood brother Paulin kanda tha theita ti in an zia kani chung an mi tha pahni te ngonga chuan blood brother chin chiana ngong or thi or tirin thalak te chu online a the dar ani zui ani tual chung mi pakhat chuan ruang pahni chu kho pahni inkarata ania silai ka na nu ma mu ania jinglam dariat vela chau ruang hila kani an mi tha te ming hi riat thei alani lova ma se NLD party member chu an ni ti ina soi heng an mi tha civil mi pahni te hi an kut pahni nung khir sak chunga ka hlum anni sipai thlop tu blood brother Paul chuan Mandalay region Chause township lama mi pui te chu vawin poisa an khon bokani tual chung mi pakhat chuan Chause khua a mi pui tam tak chu blood brother Paul in ti ten vawin poisa lak sak anom nuala tun ma deuh khan thingpui dor nei tu te chu manin an ruang hlom ngai an lo om to a tuna chuan kho chunga dor kai mi hau sa deuh te chu vai baratangin tha an wawa then khat chu poisa an dil bok mi then khat ina chuan silai mu le bom thonin poisa an dil boka chung ko then khat chuan an dil ang nuai som ni te nuai som thum te chu an pe ve mai boka then khat chu mun danga in son pha dai te po anom an poisa phut ang te an pek nuwa an don fel nuwa chuan engtin ma an ti to lo tur thu te blood brother Paul te chuan an thon ti thom te po riat ani ti ina soi sipai thop tu te sa kho pol la bing tu te le nam lama kal filor deuh ten sipai le police ta tran puina in blood brother Paul hi andina NLD party member te chu April tha atang khan an that tran ani nam khama battalion commander le sipai officer pakhatin an battalion hlo tur cheng nuai zaruk an tan bo pui mak mai Sunstead malam nam kham township mantat khua a inkul military council sipai battalion 144 a commander le officer te chuan anomna battalion thalo tur an lak chu nuwa an tlan bo pui ani
heng poisa tlan bo pui tu te hi commandar lieutenant colonel yazamin le sipai officer ongsan oteni in April ni som ni daya tlan bo pui kha an ni to a tun naya mi pui lamin an reve chawani April ni lia po khan san state marlam palong mun namsan township namkhi khu sipai omna battalion 252 a sipai pali te chu anlo tlan chuak to bok kani military council ten remna thu soiho tura asom angin ral thuam kengpol pathum ten thu chua an siam military council puipa ber general min onglaian ral thuam kengpol tenena inrem na thu soiho tura asom dangin ral thuam kengpol pathum KNU KNLA KNPP KL CNF CNA ten mei ni kwa khan thu chua an siama hian thu chua hian tunaram chung boina hi ti top thuai ni se ti le ram sang sanga tanga ral tlante tranpuina zalen taka pek phal ni to se ti talan ani heng ba ka hian ram chung boina soi ho ani angin a chan na om theinan ral thuam kengpol te chuan rem na om theinana trong traya dil turin mi pui an ngen na te po an tar lang telani military council pui pa ber general min onglai hian ral thuam kengpol rang tenen rem na thu soi ho turin April ni som ni le pahni khan MRTV a som na thu lo soi to ani chorkar khat chungin military council ten mi somnga pariat an hal hlumti NUG na puang Myanmar ram chunga military council ten chorkar khat chunga civil mi mana an hal hlum chu mi somnga le pariat an tlin thu NUG Ministry of Home Affairs and Immigration thu chu a an ta lang military council ten kumsang ni som ni pakhat February ni khatatanga sarkar na an pong la katang khan civil mi mana soi sak hlum le khopum chen na in hal chiat an nei nuala mani lok khan Ministry of Home Affairs and Immigration te chuan me ni khatatanga ni sari thleng khan military council ten anti chiat zat an ta langa sakai region a khopum hal somni mi tha som pakhat hal hlum zat panga civil mi an man pakhat omin za a somli pali jat chiat na athlengani heng ba ka hian Magui region Irrawaddy region le Mandalay region a te in tha na hluar hle a vo in thleng hian beina an la tok mek ani military council ten sarkar na an lak hi kum khat chuang ani ta a vo in thleng hian ram bo ruak ala that lo awangin kong eng kiba mi pui ten har sat na an la tok renga military council te le mi pui an lain kap zela thlasom pakhat chung hian military council mi sing khat sang thum man thi to a mi sangli zan hi somriat an hliam to ti NUG chuan an thu chua an ta lang bok hian thu chua hi kumsang ni som ni pakhat June thla atangin April ni som ni panga sang ni som ni pani thlenga an chin chia ani